Сәлем сайғылы серіждер, бүгін Қырым ышғалынан 552-ші күні эфирде Заман студияда Шевкет Аматулаев чалышмақта. Бір ел ве 3 айдан Қайсер Джемилев азат етіле біле, Русияның юқары махкемесі Кичик Джемилев ішіні ғайрыдан бақты адвокат Николай Полозов білдіргенне көре Эвелсі Краснодар махкемесі белгілеген 5 ел абз жезасыны юқары махкеме 1,5 елға ексілтті. Енді есе Қайсер умымен 3,5 ел абзте бұлынмақ керек. 2 елдан зияде ойынды түрмеде кечірді. Белі ки Қайсер Джемилевні та 2 ел Эвелсі майысының сонында өз барында бабасының түфегінен инсанны өлдіргені үшін яқалаған еділер. Краснодар махкемесі қарар алмаздан әвел Украина махкемесі Қайсерні 3 ел ве 8 айға жезалады, ләкин Русия оны Украинаға қайтармаға рет етті. Кечкен 2 ай девамында ишғал олынған Қырымда 18 инсан сорауға давет етілді, 3 тинтуф кечірілді, 8 инсан яқаланды, 18-і махкемеге чекілді. Бұне берабер 3 жинайы іште açılды. Оларының епсі сиясетінен бақлы. Бұл ақта Центр гражданских свобод лейхасының елбашысы Александра Романцева білдірді. Олар арасында чоқсы Қырым татарларыдыр. Ақтем Чейгоз, Али Асанов, Мустафа Дегерменжи күтлеви қалабылықларда іштірак еткенлері үшін қабатланалар. Бұндан да ғайры шымды апсте Руслан Зитулаев, Нури Примов, Рустам Ваитов бұлыналар. Оларны санки террористік тешкелятына алақасы олғаны үшін қабатлайлар. Романцеваның сөздеріне көре шымды ярмадада ишғал жилерінің сияси басқысындан қоршалайжақ ічбір механизм жоқ. Всі 10 людей, які зараз знаходяться заарештовані на території Росії, вже, слава Богу, увійшли в риторику наших і політиків, і депутатів. І зараз одне з, на жаль, найбільших проблем – це забезпечити цих людей їх законною допомогою адвокатів. Тому що жодних фінансів в державі на це немає, ну, так вона заявляє. Üçüncü күн Украина юқары шура депутатлары өзара мұнасебетлеріні чезіп оламайлар. Сабадан парламентте Ляшко коалициядан шыққанны музакире еттілер. Тафсилатлыжа Эльвина Сидбулаева біле. Салонға радикаль фирхазалары келмегенше Порошенко блокының депутаты Ольга Червакова масаларына вбывте язысы еле тяғатларыны ерлештірі. Бірінші Ляшко фирхасының депутаты Игорь Масичук келе ве тяғатларыны топлай. Парламенттеки мұнақашалар 3-ші күн девам еті. Депутатлар бір-бірінің қабатламаға тоқтамайлар. Ваші маніпуляції і ваші дії вклали гранату цій людині в руки. Ця кров на ваших руках. Вбивці! От ваша політична відповідальність. Заява про вихід з коаліції не просто втеча. Це уникнення політичної відповідальності. Петро Порошенко поховав 31 серпня Європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді. Саме тому фракція Радикальної партії оголошує про свій вихід із коаліції. Ми, як опозиція, пропонуємо, вимагаємо від влади винесення питання про особливий статус Донбасу на всеукраїнський референдум. Парламент спикері Владимир Гройсман айтқанына көре демократик дүния денешмелерге қол тұтты. Шу себептен референдум кечірмесі зарур дегіл. Жодного слова, друзі, жодного слова в змінах до Конституції немає про особливий статус. Можна витерпіти все, але фейками залякувати українців не треба. Батьківщина коалициядан чықмаға істемей. Самопоміште өз талапларына нумайыш еті. Олар евелки Авропа коалициясының сақламаға ве құқық қорғаушы органлары елбасшылығыны денештірмеге талап етелер. Кадрова політика, керівництво правоохоронними органами, керівництво Генеральним штабом – це далі величезні прокляття країни. Прохання до сили президента і сили прем'єр-міністра. Будь ласка, припиніть шукати голоси в опозиційного блоку. Ми домовлялися при об'єднанні. Якщо в нас не виходить досягти консенсусу, треба далі говорити, треба далі сперечатися, треба далі шукати рішення. Топлашудан сонра коалиция мушавери кечірмеге азырланды. Олар коалиция анлашмасыны ве оның тәркібінде олып кечечек денешмелеріні музакире етежеклер. Батьківщина Ляшконың еріне коалицияның координаторы оларақ Гройсманның теклиф еті. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.
Америка Qo'shma Shtatlari Rusiya shirketlerine qarshi yangi sanksiyalar kiritdi. Shirketlerini Amerika qonunlarini bozganında qabatlaylar. Ularni Irak, Suriya ve Shimoliy Koreyaga silah satqanda cheklaylar. Dosh teлеканалы bergan ma'lumotga ko'ra, sanksiyalarni eng azından 2 yilga kiritdilar. Rusiya Tashqi ishlar vazirligi sanksiyalarni tanqid etdi ve javob sanksiyalarni kiritmaga ishondirdi. Vladimir Putin СНГ memleketlerine dollar ve евродан vazgeçmege teklif etti. Rusya prezidenti Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Kirgiziya ve Tacikistan arasında bir bazar olması için Gosdumaga kanun leyhasını kirsetdi. Leyha kabul etilse anlaşma iştirakçıları paralarını dollar ve евроga çevirmesden alış-veriş yapmaga akları peyda olacak. 11 yaşlı oğlan Putin'ni sualler tibinde kaldırdı. Genç Putin Sochi'ge bargan vaqtda dollar kursu hakkında sualler beri başladı. Talebe dollar pahalaşıvını nasıl toxtatmak gibi suallerini birkaç kere seslendirdi. Почему доллар растет, а мы не даем ему расти? Почему? У нас же все дороже становится. Это правда. Но не все. Почему? А наш экспорт становится дешевле. Ну, я понимаю. А это неплохая Ну история. я понимаю, а почему мы ему даем расти? Почему сказать нет? Это мы не регулируем его не рыночным способом. Мы с тобой об этом еще подискутируем. Можно его задержать, но тогда мы быстро спалим все наши золотовалютные резервы и резервы правительства. У нас ничего не останется. А для того, чтобы у нас что-то все время было в загашнике, и чтобы мы искусственно ничего не делали, мы должны это немножко отпустить, оказывая небольшое влияние на что Центральный банк и делает. Едіқой районының Марфовская койшура головасы бюджеті пара олмағанына шикайет еті. Голова Павел Галбур айтқанына көре шымды ерлі әкеметлер койде олған проблемаларына чезіп оламайлар. Галбурның сөздеріне көре ерлі әкеметлер шымды тек койшура территориясында олған мүлклер қырсызланмасын деп назарет ете екенлер. 0 в бюджете. А потому что нету прибыли. Нам то это не платит, то не платят. У нас вообще денег нету в данный момент. Мы еле-еле собираем деньги на зарплату аппарата, а так вообще ничего нет. Ақерда мобиль ақ салонында сатыжыға ұжым еткен Русия ватандашыны махкемеге чекежеклер. 28 яшлы Алтай бөлігінің сакины Павел Григорьев қырсызлық ве ұжым еткені үшін қабатлана. Июльнің 7-сінде қабатлы сатыжыға ұжым етті. Вақия олған соң жинайчы қачты. Нәтижеде оны Самарада яқаладылар. Ахмеджит чөплікте боғыла шер акиметі чөплікні августың сонына қадар шығаражағыны ишандырған еді, ләкин бұна бақмадан сакинлер чөплік обалары янында ем кезмеге, емде яшамаға мечбурлар. Yol boyu çöplük obaları arı ve çibinler. Bunu Ахмеджиттeki Киевская сокағының сакинлері күн көрелер. Это, наверное, демонстрирует работу городских властей. Ну и само это коммунальное предприятие, которое непосредственно занимается, следят за чистотой города. Ну, конечно, плохо. Разве что хорошего. Мимо проходить мусорки. Очень плохо. А здесь ближе, нигде ему убирать, некуда убирать. Ничего не делается. Ну, грязно, сами видите. Центр как бы города. До каких пор у нас в центре города будут вот эти свалки? Они с незаконной торговлей. Здесь людям жить невозможно. Дышать невозможно. Сейчас дождь пройдет, будет вонище неимоверное. Василий Митрофанович bu yerде күн тижаретнен ограша. Onun айтқанына көре, bu yer чүнкі месулетлі олғаныны бір кімсе білмей. Базы вақытлары мұнда чөплік машиналары келелер, ама меселені бұл чезмей. Раньше уборщица была. Да. Сейчас никакой уборщицы. Сейчас появился кто-то. Один. Ну, убирает частично. Да. Без метелки и без этого. Чөплік эсасен канунсыз тижарет ноқталары янында топлана. Амма мұндаки сатыжылар ишандыралар ки, бұл оларның халымтылары дегил. Здесь мусор выкидывают вот с магазина. Вот. В основном это все идет с рынка, а не от нас. Стаканчики откуда? Видите? Вот стаканчики откуда? Что, наши Ну, у нас мы вот за дом ходим, и там у нас стоит мусор, там мы все туда вываливаем. Здесь мы сюда вообще не выходим.
Ayni vaziyet Ahmedjut'un diğer rayonlarında da hüküm sürmekte. İnsanların şikayetlerinden son geçen hafta Ahmedjut Memuriyeti'nin reisi Gennadiy Bakharev avgust ayının sonuna kadar bu meseleni çözmege söz bergen edi. Ama bugün sentyabrның 2'si. Çöplük meselesi ise hala da çözülmey kala. Оқу мевсімі башлағанымен Қырымда китап етмемезлігі дойыла. Құсысан бұл қырым-татар тілінде тәсіл алған мектеплерде сезіле. Айны бұл мектеплерде талебелерінің сайысы юкселді, китапларны есе оларға аляда кетірмеділер. Такая же ситуация в 42-й школе в Симферополе, такая же ситуация и в Зуйской школе, и у нас вот в Литвиненко такая ситуация. Это связано с тем, что в прошлом году, когда делали заявку на российские учебники, они посчитали количество учеников в каждом классе. А прошлый год они обеспечили всех теми учебниками, которые удалось им привезти. А в этом году, например, если в прошлом году в 3 классе в нашей школе было 7 учеников, то в этом году 28. Особенно в тех школах, где, я так понимаю, процент крымско-татарских учеников достаточно высокий, практически везде будет такая проблема. Я не знаю, учебники кто завозит ученикам, то, что ученик должен пройти в библиотеку и получить учебники, он их не получил, значит, их там нету. Күреш адлы Қырымтар Медениет меркезі Күреш радиосына мейданға кетірді. Бұақта Херсондаки меркезінің елбашысы Ибрагим Сулейманов білдірді. Радио эфирінде Қырым-татар ве Украин ерларыны dinlemek мүмкін. Шымдылық Күреш радиосы тек интернетте Күреш инфо сайтында çalışмақта. Сегодня первый день. Вещание все-таки можно, наверное, с большой натяжкой сказать, потому что будет это тестовый режим, это будет настройка технических всяких параметров, оборудования. Сейчас это просто будет музыкальное вещание с какими-то, может быть, документальными, с какими-то публицистическими передачами информационного характера. Перспективу мы, в принципе, планируем еще делать радио все-таки интерактивное, со своими программами, со своими передачами. Қырымда Құрбан байрамның бірінші күні татил оларақ илан етілежек. Бұақта Қырымнан Рус акимет векиллері білдіре. Бұл сене байрам сентябрінің 24-27 күнлері қайды етілежек. 2014 сенесі Ораза бе Құрбан байрамлар бірінші кере татил күнлері оларақ илан етілген еді. Шымды Путиловка олған евелсі іші янжы кебе адландырылған койдешілер көрішігі кечірілді. Мерасымге Қырымнан чешет көшілерінден тақменен 100 янжылы топлашты. Тапсилатлыжа бізім левхамызда. Tedbir Yancıkoy doğma sakini Ablamit Aladinov doğanın başlandı. Yancıkoy'unda koydeşler koruşuvları 25 yıl devamında ötküreli. Evvelki yıllarga göre bu kere tedbirge 100'ge yakın adam toplaştı. Yancıkoy doğma sakini Niyal Hayredinova mında 1933 senesinde doğdu. 4 yaşında olganda o ailesinin beraber bu köyden ketmege mecbur olgan. Çünkü tezilgen yanı kolhoz Kurantanın evini tutup algan. Ana babalarının hatıravlarına göre Niyal Hanım bu yerlerde tütün österilgenini bileydi. Köyde koy şurası mektep ve cami yerleşken. Evvelden bu çok güzel manzaralı yerler idi. Mında meyve bahçalar ve bostanlar yerleşken. Sürgünlükten son Kırım'a kayıtkanda bu yerde endi bir şey yok idi. Hepsi yok etilgen idi. Niyal Hanım Kırım Tatar yaşlarına ayrıca müracaatta buluna. Kırım'ını taşlamamak. Çünkü Kırım Tatar halkı öz vatanına kaytmak için çok zorluklardan geçti ve kurbanlar oldu. Ondan son millet toplanıp da koyun köteriyik, koyun yaşartayık, koyun bir daha gayırdan geçirtiyik deseler, buna böyle cihindar olmak gerek. Arttan bizim osipken torun-torunçelerimiz bir vakti balaban olacaklar. Kırım'ın gelecekleri ular. Ularga buyuramız biz her bir şeyin. Ana neni istegim buna böyle olsun balam. Birlik olayık, Kırım'dan kimse bir yakka adım atmasın. Naile Hanım'ın kalgan musafirleri de razılar. Действительно, замечательная природа, все очень красиво. И, естественно, мы не должны забывать нашу родину, родину наших предков. Как говорят, родина это там, не там, где ты родился, а родина там, где родились твои предки. К сожалению, мы родились в Узбекистане, в Ташкенте, и поэтому, но мы считаем свою родину, конечно, Крым, в первую очередь, это деревня наших предков, это деревня Янджу.
Көйдешлер янжыкой топрақларыны қанулаштырмаға ниетленелер. Ана шында отырған ерлерімізде дачный участок olarak бермеге ақымыз бар алмаға. Бұл ерчікін белгілейжек оламыз, өзіміздің мана кім қалды қартлардан анауларын адына алып, дача-мача құрмағы күчін дегіл. Ама алда аберде біздің топланacak yerimizге bir joruk kültür meseleden, kültür yollarından doğrulamak yolunun peşinden yürüyecek niyet ettik. Көйдешлерінің айтқанларына көре, сүргінліктен евел мұнда 500-ге яқын қырым-татар әялесі яшайды. Эльмира Бұғырчалы, Асан Асанов, Заман, АТР. Бұл нұқтада яйынымызны екінлейміз, сілерге ей ақшамлар тілейміз, дайыма АТР-ле олыңыз.